Slučajnim prolaskom pored ovog mesta zapazio sam motel kome ne znam ni ime, ni vreme kad se je ovo izdešavalo da se ovako upropastio. Nalazi se na Bovanskoj krivini prema mestu Bovan i Bovanskom jezeru. Kao što se može vidjeti iz vazduha, motel je u izuzetno lošem stanju i bilo kakav vaš obilazak morate biti obazrivi i pažljivi da ne bi slučajno se okliznuli pali, jer vidite i sami da sve ostalo što se nalazi oko njega je zaraslo, morate paziti da vam nešto ne iskoči možda. Ovdje je verovatno bio bočni ulaz motela, na kome se može vidjeti katastrofalno stanje. Kao i svaki motel ili hotel koji se nalazi u Srbiji, koji je također napušten. Svuda možete da vidite da nema štokova vrata, kablova, ispisani razni grafiti, evo ovdje je jedan od onih, samo vas gledam i ovdje se mrtav, znači da su ljudi dolaze sa raznim porukama, zezanjima i tako to. Morate paziti na samo okruženje da ne biste slučajno propali, dosta je u lošem stanju, na vama je dalje da pogledate. Kao što vidite po prostorijama, reklo bi se da su ovdje ljudi provodili vreme, to jest da je ovdje bio deo u kome su ljudi odsedali i spavali. Ovdje se verovatno nalazio glavni ulaz u motel. Evo malo nemačkog jezika. Bili su verovatno neki ljudi iz Nemačke ili odakle već, pa su ovdje ostavili i neke komentare ili ti pesmu, šta god daje.
ovde se nalazila neka vrsta ostave i verovatno kotlarnice gde su se nalazile stvari koje su koristili radnici motela, gde su ostavljali verovatno hranu, namirnice i sve ostalo. Ovde neko bi... to sam ja. Ovde se nalazi samo prizemlje motela, gde po okruženju, policama, pločicama i svemu ostalom može se reći da je bila jedna vrsta kuhinje. Ovde se vide i mesto za izdavanje hrane, gde su ljudi verovatno mogli da uzimaju hranu koju jedu i koju su dobijali u samom motelu. Ovde vam se nalazi prostorija gde su očigledno ljudi jeli, evo pogledajte, koja je okrenuta ka glavnom ulazu i gleda na samu krivinu gde se nalazi ovaj restoran. Ovde se može reći da je bilo možda i nekih okultnih dešavanja, ali bolje da ne znamo ništa o tome. Ako imate bilo kakve ideje i komentare, pošaljite nam da bi mogli još da snimamo ovakva mesta. Zapratite nas, to je to.